Umutwe wa FC23 wanyomoje amakuru yatangajwe n'ibinyamakuru byegereye ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu mujyi wa Kinshasa. Abanyamakuru yavugaga yuko ingabo zawo zaba zambuwe uduce turenga 8 ko muri teritwari ya Masisi. Iri huriro kandi rigomeza rivuga yuko ibyo ari ibinyuma byambaye ubusa kubera yuko utu duce rwose baradufite kandi bagomeza kurwana umunsi ku munsi bagerageza kugira ngo bigarure n'utundi duce dutandukanye biri no mu bintu n'ubundi binagirira inyungu abaturage bo muri utwo duce kubera yuko ahantu M23 igeze ihazana amahoro ndetse ikagerageza kubaka ubushuti hagati y'umutwe wawo ndetse n'abaturage. Leta ya Kongo yakunzwe kuvugwaho ibibazo bitandukanye by'umwihariko byiganjemo kwigisigara cyawo kikunze gukora ibyaha by'intambara birimo ihohotera ry'ikiremwa muntu, hanyuma ariko hakabamo no gusahura gukora ibyaha by'intambara birimo kurasa mu basivile cyangwa se mu nce zituwe n'abasivile, ikaba inatungwa agatoki ahanini bishingiye ku kuba yibyihakana yivuye inyuma. Ibi bizi neza ko yishyigikirije umufatanyabikorwa wayo cyangwa se abayishyigikiye barimo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni igihugu gikunze gutabariza cyane u Rwanda kivuga yuko rutera inkunga y'imyitozo ndetse n'ibikoresho umutwe wa M23. Gusa Leta y'u Rwanda yo ivuga yuko imikoranire yayo n'uyu mutwe idashingiye ku bufasha ubundi ubwo ari bwo bwose, ahubwo ko Leta y'u Rwanda iri kugerageza kugira ngo irebe ko amahano yabaye mu Rwanda mu 1994 izongera kwambukiranya imipaka akaba yagaruka mu Rwanda. Nshuti bakunzi, mudasaba gukurikirana amakuru yacu ayo uyu munsi nato yasoreje. Komeza ubane natwe, njye nitwa Elize Taifa, ndabashimiye cyane. Nimba uri mushyashya hano wisanze Taifa Rwanda kandi cyo gukora urakizi. Ciao ciao.